I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas opet igramo Minecraft. Dakle, danas ljudi, htio sam samo da napravim, ovako uzet ćemo ovo, ovo ćemo staviti da se peče. Ajmo, ne to na ovo. Imamo još nešto, idemo ovo. Već imamo 60 ovo ću uzeti. I danas sam, dobro smaraš, danas sam planirao da ovo malo račistim i da skupim materijale za kuću, ali pre svega, da, to je ta muzika. Uzet ćemo ovo, pa onda ćemo uzeti ovo, pa onda ovo i ono jašu. Dakle, to sve smo napravili. Da li mogu samo jedan chestplate? O, samo mi jedan fali. Zašto mi jedan fali? Što sam pa sad je uradio? Da uzmem jedne farmerke. U stvari neću, čuvat ću dijamante. Onda ću si staklo ovo. Imam 7. Onda ću od ovoga napraviti chestplate. Pa onda ova. Pa tako. A ne, bez ovoga. Tako, što nam još treba? Ne. Ovo i jedna kapica i to je to. Samo da stavimo sad ovo. Ja sam lepa devojčica. Dakle, super, napravili smo iron. Brzo. Sada sam se setio. Treba će nam 1, 2, 3. A ja zaboravio sam ovo. Vidim malo da uzimam drta, samo mi 3 trebaju. Što nenormalno brzo. Brzo, dakle stavljamo 3 gore. U stvari prvo moram ovo ovako. Dakle ljudi, stavljamo ova 3 dole, 3 ova vuda gore i ljudi, po prvi put, bed, krevet. Ajmo da ospavamo. Dakle, bla, probudili smo se i sada je to novi dan. Ovo se, oj! Čive! Ajde sad nećete. Dakle, to je to. Što se tiče, ovo ćemo ostaviti ovdje. Ovo ćemo uzeti. Tako. Imam 6 golda, iron 5, stiko imam, cobblestone i hranu imam jako malo. Što tako, treba će mi... Evo danas, to je mnogo. Ali daću ti 2. Dakle ljudi, to je to. Sada malo da raščistimo ovo, pa ću ići u nabavku. Samo malo, jedna knjiga. Da, fali mi jedna knjiga, nema veze. To ćemo u narednim epizodama. Mislio sam da idemo po onaj obsidijan i da napravimo tablu za šaranje. Ajmo, čistimo.
Bla bla bla, šta ćeš ti tu? Koliko drvo? A sad te više nema. Dakle, ajmo ovo. Dakle, tako, ajmo malo ovako. Dakle, to tako. Ove stvari mi ne treba. Pogledajte, šta će mi ova trava, sve ovo. A, vidi šta sam dobio. Ajmo i ovo ovdje skloniti. Tako, ovo drvo je gotovo. Ajmo ovo malo. Ove redove. A, tako. Šta ovo, neka rupa, bla bla bla. Gdje nam je rudnik? Evo nam je rudnik. To ću ovako okružiti. Da znam gdje je. Evo tako. Dakle, idemo sada po wood ili ti po drveta. Pa, hajmo, meni trebaju ovo drvo ovdje gore. No. Aha, to je ovo. Šta je bla bla bla? Ovo ću drvo koristiti za kuću, mislim da je super. Šta je ovo, brezovina, ne znam kako se zove. Bez tamo. A ovo vjerovatno nije to. Šta si ti? Ti nisi to što tražim. Aha, evo što ovdje. Mega jump. Nope. Šta ti sad smetaš tu? Šta ovo sam već rekao? Nisam. Sad ću ti posjeći. Ljudi, ja ću malo sečam pa se vidimo kad skupim. Evo ljudi, ja sam malo nakupio drveta. Sad sam legao spam, bla 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 bla. Dakle, nakupio sam stek i 20 i ovih 10. Usput sam skupio ovih sugar cans. Tako valjda. I ovu travu, to naravno čuvam. Pa ja sam malo gledam pa hajde da stvore nešto. Dakle, to je tu. Ja imam dirt, ovo ću samo ovdje da stavim. Ovo, hvala. Šta sad to ti? Mrzim ovo. Zašto je to toliko? Ajmo mi se tamo dlako. A, predajem se. Ovo ću ovako stavim. Da izgleda što prirodnije. Ne, bre ti. Tako. Ovo smetaš, a? Vamo, bre. Tako, ti mi smetaš isto. I ajmo još jedan red. Inače, dok nisam snimao, zagubio sam se i jedva sam našao. Gledaj, nemam više drveta. Ja... ovdje. Gdje sada kopim dirt. A, ovdje.
Šta je sad, šta je to? Nešto. Imamo 16, valjda će stići. Gdje je sad ovo? Gdje je sad ovo? Evo ga ovdje. Beš ti tamo. I tamo. Gdje je pišak? Neka ga ovako. Sada samo da vidim gdje mi je ovo. Odavde uzet ću dakle ovakvi će biti stubovi i stubovi će biti odavde. Dakle 1, 2, 3, 4. Dosta je sprati. 1, 2, 3, 4. Dobre. Sad otprilike negdje bit će ovdje 4. Samo sad mi treba opet zemlja. A ne, ovdje je rudnik. Ajmo onda do ovdje. Jer to ne ovdje. 1, 2, 3, 4. Tako je. Pa onda, oho. 1, 3, 4, onda ćemo ovako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dakle, onda ovdje. Samo da sklonim ovo, daj mi dirt. Gdje sada dirt da ne stane, nikad mi u životu nije trebao dirt ili zemlje. Inače, ako niste primetili od prošle epizode, premestio sam sa srpskog na engleski, pošto više mi se sviđa. Dakle, ovo ćemo uzeti, pa ovdje ćemo staviti dirta. Pa koliko ja imam dirta, ja nisam ni vidio. Jao. Dakle, ovdje dirta, poslije ćemo sve to popuniti. 1, 2, 3, 4. Dakle, to je tako i sada idemo ovdje. Još malo. Tu. Ne. Tu je 100%. Samo što trebamo u visinu 1, 2. Dakle, 2 i onda gore idemo 1, 2, 3, 4. Nadam se da je to to. Sad ću i ovu zemlju postavim ovako ovdje. Dakle, to tu. Dakle, to bi otprilike tako trebalo da izgleda. A ne, ovo sam pogrešio, jao. Nisam pogrešio, nisam, jej. Dakle, ljudi, to je bilo to. Hvala što ste gledali i vidimo se uskoro. Ćao!